Yes, twongeye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze mwe mwese mukurikiranye channel Umutsindo TV yabari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Nkuko rero mumaze kubimenyera, uyu akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri iyi saha rero yo kuwa kabiri tariki ya 29 z'ukwezi rero kwa 10 2024. Rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyayere kuri iyi nkuru ivuga ko rero uwiyita impano y'Imana kuri YouTube yatawe muri yombi. Angira inshuti rero Ezekiel usanzwe ari umuyobozi wa chaîne ya YouTube yitwa Impano y'Imana, ahandi nayo rero mazina yaramaze kwamamariraho yatawe muri yombi akurikiranweho rero ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato rero ndetse no kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Urwego rero rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko kuwa 27 Ukwakira 2024 aribwo rero rwamutaye muri yombi. Umuvugizi rero w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsieri yemeje rero itabwa muri yombi rye, ati nibyo koko rero yatawe muri yombi. Kuri ubu rero afungiye kuri station ya RIB ya Kacyiru, mu gihe rero dosiye ye igikorwa ngo yashyikirizwe ubushinjacyaha. Uvugira rero ubugenzacyaha bw'u Rwanda yatangaje ko uyu yafunzwe yaramaze igihe akurikiranweho gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga. Ati rero gahunda yo kurwanya abakoresha imbuga nkoranyambaga nabi irakomeje. Ati ntabwo batugamburuza, iyi gahunda izakomeza kugeza igihe abazazikoresha rero nabi bazamenya ko zitabereyeho rero gukoreshwa ibyaha. Umuvugizi rero wa RIB avuga ko rero Impano y'Imana yashyiraga rero amashusho ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko akora amafaranga, akanashyiraho rero nimero ya telefone ngo ukeneye amafaranga azamusange rero amukubire inshuro ashaka. Dr rero Murangira avuga ko abantu benshi bamugannye bageraho rero b'igitsina gore akabasambanya ku gahato. Hanyuma rero yo kubambura wageragezaga rero kumubaza amafaranga yamubwiraga ko afite imbaraga akuri kuzimu zigomba rero kumucecekesha. Ati iperereza rero riracyakomeje kuko bigaragara ko yambuye abantu benshi, abo rero yaba yarabeshye akabarira ibyabo bagana rero ubugenzacyaha RIB bagatanga ikirego. Umuvugizi rero wa RIB yaboneyeho no gusaba abakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda rero kuzikoreraho ibyaha kuko bazajya bakurikiranwa mu mategeko. Inshuti rero zacu zakadasohoka, ni munyemerero amakuru yacu tuyakomereze i Kigali, aho umwana w'umunyeshuri yishe mugenzi we bapfuye umwembe. Abana rero babiri biga mu ishuri ribanza rya Ngara barwaniye mu ishuri, umwe rero bimuviramo gupfa. Abo bana rero uko ari babiri w'imyaka 12 y'amavuko bigaga rero ku kigo kiherereye mu mudugudu wa Birembo, akagari rero ka Ngara mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo. Ubwo rero bari mu isaha y'ikiruhuko cya mbere ya saa sita kuwa mbere rero tariki ya 28 Ukwakira barwaniye mu ishuri bapfa rero umwembe. Umwe muri bo yikubita hasi rero ananirwa guhaguruka. Mu kugerageza rero kumuhagurutsa ngo rero bamujyane kwa muganga basanga yamaze rero gushiramo umwuka. Amakuru rero yemejwe n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali Nirenganya rero Emma Claudine agira ati abo bana rero bari ku ishuri mu masaha yo gukina. Umwe muri bo rero yari yazanye umwembe yawubitse mu gikapu cye. Ati mugenzi we rero yawukuyemo, nyirawo rero akiwubona ahita amukubita urushyi. Undi rero nawe amugerageza kwirwanaho amukubita ingumi ebyiri, bimukubiramo rero kwikubita hasi ananirwa rero guhaguruka. Abana rero babibonye bihutiye gutabaza abarimu, bamugeraho rero bamuryamisha ahantu, bahita rero bahamagara imbangukira gutabara ngo imujyane kwa muganga. Mu kumugeraho rero barebye basanga yamaze gushiramo umwuka. Ubu ngubu rero dutegereje iperereza rya RIB riza kujyanirana no gufata rero ibipimo, harebwe rero niba koko urupfu rw'uwo mwana rufitanye rero isano n'izo ngumi yakubiswe rero cyangwa se niba hari ubundi burwayi yarafite. Abasanzwe rero bazi uwo mwana bavuga ko nta bundi burwayi rero yajyaga arwara. Emma Claudine kandi Nirenganya ahamagarira ababyeyi kujya babanza kugenzura ko ibyo abana babo bajyana rero ku ishuri ari biba byemewe. Ati rero uko kwirinda kujyana ibintu bitemewe ku ishuri birinda rero ko habaho amakimbirane yo kuba rero bagira ibyo abana barwanira. N'ibigo rero by'amashuri nabyo rero ni ngombwa ko rero bajya baba hafi y'abana
ngo rero bagakurikiranira hafi ibyo bakugiyemo, yaba rero mu gihe cy'amasomo n'igihe rero bari mu karuhuko, ngo kugira ngo rero n'igihe hagize abagirana ikibazo bagikumire hakiri kare. Amakuru rero y'urupfu rw'uwo mwana akimara kumenyekana, umurambo we rero wahise ujyanwa kwa muganga gukorerwe isuzuma. Ngayo ngo inshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko umupolisi yarashe abantu batatu mu kabari rero k'Ingozi. Yes, umupolisi rero wo mu gihugu cy'u Burundi witwa Deo Ndayisenga yarashe rero abantu batatu nyuma y'uko bamwangiye rero kunywa inzoga z'abakiriya mu kabari. Amakuru rero dukesha Source Media avuga ko uyu mupolisi yabarashe tariki ya 23 Ukwakira 2024 ahagana rero saa 9 za mu gitondo muri santere iherereye Ingozi mu majyaruguru y'u Burundi. Ayesi kinyamakuru rero Source Media kivuga ko ngo umupolisi yagiye mu kabari yambaye rero impuzankano afite n'imbunda, yageragezaga rero gushaka kunywa inzoga y'abakiriya. Hanyuma rero yuko abakora muri ako kabari bagerageje kumubuza, abarasaba rero urufaya babiri bahita bapfa, mu gihe undi mukiriya rero nawe wari uraho yafashwe n'amasasu aza kumuhitana. Inzego rero zibanze mu ntara ya Ngozi zivuga ko Deo Ndayisenga akimara rero gukora ibyo byaha rero yahise atoroka, akaba rero agikomeje gushakishwa. Aho Burundi rero ni kimwe mu bihugu bya nyuma ku isi byugarijwe n'ubukene ndetse n'imiyoborere rero mibi. Icyakoze rero mu mpera z'icyumweru gishize Perezida Ndayishimiye yavuze ko igihugu cye rero kihagije mu bukungu. Ndayishimiye kandi yanavuze ko yamaze kumenyesha banki y'isi ko nta mafaranga rero y'imfashanyo u Burundi bukeneye, ahubwo rero bugeze ku rwego rwo gutera inkunga ibindi bihugu. Ngayo ngo Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka, ni munyemerere amakuru yacu tuyasubikire ahangaha, mbakwishishikarize rero kuza gukurikira andi yacu ari buze gukurikira. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho byihuse. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash na Huta. Ciao ciao.